امروز 2 فوریه است، روز شنبه، روز استراحتی و به همه اونهایی که امروز استراحت دارند استراحت خوب میخوایم و اگر کاری دارید برای کار میخوایم و سپاس میگویم که در این روز نیز ما را همراهی میکنید و خبرهای تازه را چون همیشه صبح بر وقت از رادیو آزادی میشنوید. دادگاه ولایت خطلون به پرونده پرسر و صدای کاپیتان پلیس نویای وحش که در کشتاری همسرش گمانبر دانسته میشد نقطه گذاشت. در حکم دادگاه ولایت خطلون که روز 28 ینور صادر شد، کاپیتان میلیسا نبیجان امینجانوف که باعث تحلیلگر اداره پلیس نویای وحش کار میکرد در کشتاری همسرش ترسونوی امینова با استفاده از تفنگچه خدمتی تمغه مکارف عیبدار اعلان گردیده به مهلت 19 سال از آزادی محروم شد. در جریان مرافعه امینجانوف گفته است که در کشتاری زنش دست ندارد ولی خنک نظری به سلاح را اعتراف کرده است. نبیجان امینجانوف شب 8 به سپتامبر سال 2018 با گمان قتل همسرش ترسونوی امینова بازداشت شد. تفتیشات گفت که این زن با تفنگچه مکارف از سرش 2 تیر خورده است. تیمور بویزاده گفت خلاصه تشخیص این است که تیر از تفنگچه تمغه مکارف شلیک شده است. در جریان تفتیشات 2 فرزند امینجانوف در حضور روانشناسان و نمایندگان تفتیشات گفتند که شاهد صحنه ماجرای والدان و به سر مادر تیر شدن پدر شدند. در جریان تفتیشات و هم سخن آخرش در مرافعه دادگاهی نبیجان امینجانوف گفته است که در حادثه شام 8 سپتامبر گویا او تفنگچه را به دست همسرش داده. گفته است که به سر زمین می رود ولی وقت صدای تیر را شنیده است آمده جسد همسرش را پیدا نموده است. بر اساس گزارش‌های رسمی تنها در سال گذشته بیش از 10 حالت کشتار از سوی شوهران یا مردان خانه در تاجیکستان ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کودکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند. در نویای حصار باشد یک رئیس محله را با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بازداشت کردند. برهانالدین سفرعلیف 31 ینور برای بازپرسی دعوت شده و با همین دیگر پیوندان با او تماس گرفتن نتوانستند. برای یوسفی موضوع را شرح می‌دهد. برهانالدین سفرعلیف رئیس محله سیاد ناحیه حصار بر اساس شکایت یک گروه ساکنان اکثریت ازبک‌تبار این محله بازداشت شده است. سبب شکایت این ساکنان در مقابل برهانالدین و یاردمچی او فخرالدین رجبوف که نیز در بازداشت است تغییر اسم مسجد محله و حادثه گویا اجباراً نگهبانی یک جوان شهروند ازبکستان در منزل یک ساکن ازبک‌تبار این دهه در چند وقتی پیشتر گفته می شود. در رابطه با این قضیه 3 ساکن دهه سیاد و نیز افراد شکایت کرده از سوی مفتشان شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار مورد پرسش قرار گرفتند. این مسئله اساسی تو جسور گفتن یک بچه، بعد مسئله مسجد دهه به نام همین احمد قلبووا بود حاضر گرفته و دیگر نموندن دیگه یگان اساس ندارد، یگان اساس شیعی ندارد. ما همین خلقتی دوست و برادر بودیم، همجا تولد شدیم. اما من نمیدونم چی گفتگیان. همین 2 تا مسئله اساسی را میدونم، همین 2 مسئله همین برای همین بدبینیشون روی همین. با قول نزدیکان برهانالدین سفرعلیف یک جوان ازبکستانی را یک ساکن ازبک‌تبار این دهه چند مدت اجباراً در منزلش نگه داشته کارهای وزنین می‌فرموده است. گویا برهانالدین این حادثه را رسانه‌ای کرده آن جوان را هم آزاد کردند و این باعث رفتن آبروی ساکنان آن محله شده است. همچنین با پیشنهاد برهانالدین گویا مسجد محله که اسم یک ساکن ازبک‌تبار آن را داشته است به مسجد 5 وقته دهه سیاد تبدیل کرده اند. نزدیکان برهانالدین از این حادثه اظهاری به اطلاعی میکنند. همین روز فهمیدیم که و یا محکم کردن تلفناش خاموشه نمیدونیم. برای روز 4 بار تاجدین گفتنی از همین участковый حصار چیز اومدن سراغ کردن پرسیدن یکم کرده برای ریلیفی کوپرو گفته سراغ کردن آخران میبین سپرافکا گفته سراغ دارن. نمیدونم با چی تهمت بردین محکم کردین نفهمیدیم ما. مقامات تفتیشات شعبه کارهای داخلی شهر حصار برهانالدین سفرعلیف را بر اساس ماده 189 قسم 2 برانگیختن نیزهای ملی و نژادی محلگرای و مذهبی با استفاده از مقام خدمتی گمانبر دانسته بازداشت کردند. وکیل دفاع برهانالدین سفرعلیف را اجازه ندادند که با مفتشان در رابطه با نفر زیر حمایتش دیدار و صحبت کند.
наздикони бурҳониддин сафаралиев мегӯянд дар боздоштгоҳи муваққати шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ҳисор вазъи сиҳати ӯ бад аст ва мақомот ёрии таъҷилиро даъват карда ва табибон ба бурҳониддин кӯмак расониданд. шумо навиди бомдодии 2 февралро тамошо доред. вазири маориф ва илми тоҷикистон гуфт маршировкаи донишҷӯён пурра манъ нашудааст ва аз ин ба баъд танҳо пас аз дарс ва бо иҷозати вазорат сурат хоҳад гирифт. Нуриддин Саид рӯзи 1 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт агар бори дигар ҷавон шавад дар маршировка иштирок хоҳад кард. маршировкаро таҳримҳоро вобаста ба рӯзи истиқлолияти давлатӣ фарз кардем вобаста ба иди соли нав иди наврӯз ҳеҷ кас ина манъ накардааст. фориғ аз дарс, яъне ҳеҷ кас аз дарс донишҷӯро озод намекунад, дарсша мехонад, баъди дарс меравад, дар маршировка иштирок мекунад, ҳисси баланди ватанхоҳии худро нишон медиҳад. ин бисёр хуб аст. ман вазири маориф ва илм ҳастам, дар замони шӯравӣ хондам, дар тамоми маршировкаҳо ширкат доштам ва ифтихор мекунам ки ширкат кардам. агар бори дигар ҷавон шавам, ин чиз аз имкон албатта берун аст, ба сари баланд рафта ширкат мекардам. маршировка дар тоҷикистон дар остонаи ҷашни наврӯз, рӯзи ваҳдати миллӣ ва истиқлолият доир шуда гоҳе то 1 ё 2 моҳ тӯл мекашад. дар ин гуна маъракаҳо то 50 ва ё 60 000 донишҷӯ аз мактабҳои олӣ сафарбар мешаванд. дар гузашта на танҳо волидайн ва коршиносони алоҳида, балки сиёсатмадорон низ дар мавриди халал ворид кардани раҳпаймоиҳои донишҷӯён изҳори назар карда буданд. маҳмад Саид Убайдуллоев, раиси собиқи Душанбе соли 2012 дар як маҷлиси шаҳрӣ гуфта буд, хонандагони мактабҳо набояд дар соатҳои дарсӣ ба маршировка ҷалб шаванд. корбарони озоди видео мегӯянд бо оғози соли 2019 тафтишу боздошт ва ихроҷи муҳоҷирон дар Русия бештар шудааст. аз ҷумла рӯзи 1 феврал як корбари мо аз ҷараёни амалиёти боздошти муҳоҷирон дар шаҳри Москав навор фиристод. ба қавли мусоҳиби Радиои Озодӣ, навор аз назди масҷиди ҷомеи метрои проспект Мира ва ё хиёбони Сулҳи Москав бардошта шудааст. ба гуфтаи ӯ, чанд дақиқа қабл аз шурӯъи намози ҷумъа кормандони милиса муҳоҷирони Осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷиконро манъ карда, бидуни тафтиши ҳуҷҷатҳо ба автобус шинонда ва шӯъбаи полис бурданд. мусоҳиби Радиои Озодӣ, ки донишҷӯи бахши чоруми яке аз донишгоҳҳои Москав аст, мегӯяд вақте сабаби боздошти муҳоҷиронро аз милисаҳо пурсон шуд, барояш гуфтаанд дар шӯъба шаҳр хоҳанд дод. ҳамсӯҳбати мо гуфт, ҳар рӯзи ҷумъа ба ин масҷид барои намозгузорӣ меояд ва аввалин бор аст ки чунин ҳолатро мушоҳида кардааст. ҳарчанд ба гуфтаи ӯ, баъди таркиш ва фурӯрезии бинои истиқоматии Магнитогорск, тафтиши муҳоҷирон дар метрову дигар маконҳои серодам шиддат гирифтааст. рӯзи 1 феврал ҷумҳурии исломии Эрон 40-умин солгарди инқилоби исломӣ ва хатми ҳукми шоҳаншоҳии 2500 соларо ҷашн гирифт. 1 феврали соли 1979 оятолло Рӯҳулло Хумайнӣ аз ҳиҷрат баргашта мақоми валии фақиҳ, яъне пешвои ҷумҳурии исломиро соҳиб шуд. дар арафаи ин ҷашн гаштугузор бо сагҳо ва овардани онҳо ба ҷойҳои умумиро манъ карданд. ин хабар 10 рӯз пас аз он эълон мешавад ки бо ҳукми раиси додгоҳи яке аз ноҳияҳои шаҳри Теҳрон гардондани сагҳо дар паркҳои ин минтақаи Теҳрон мамнӯъ шуда буд. ба гуфтаи мақомоти полис, бор кардани саг дар дохили мошини шахсӣ низ мамнӯъ аст. моҳи гузашта дар парки ҳавзи Лавосон дар Теҳрон як духтарча мавриди ҳамлаи як саг қарор гирифт ва ба шиддат маҷрӯҳ шуд. ин ҳодиса боиси манъи гаштугузор бо сагҳо дар ин минтақа гардид. ба назар мерасад, ҳамин ҳодиса боиси мамнунияти гаштугузор бо сагҳо дар Теҳрон шуда бошад, зеро фармондеҳи полис шаҳр додааст ки гардондани сагҳо боиси эҷоди тарс ва нороҳатии миёни шаҳрвандон мешавад. манъи гаштугузор бо саг дар ҷойҳои умумӣ ва паркҳо ва интиқоли онҳо бо мошинҳо охирин иқдоми мақомоти ҷумҳурии исломӣ алайҳи соҳибони сагҳо аст. дар Эрон алорағми мухолифатҳои мақомот, шумораи афроде ки бо худ саг мегардонанд рӯ ба афзоиш аст. аз замони пирӯзии инқилоби исломии Эрон дар соли 1979 доштани саг як масъалаи баҳсбарангез мебошад ва мақомот мегӯянд ки бар асоси омӯзаҳои исломӣ сагҳо касиф ва наҷасанд ва бидуни зарурат нигоҳ доштани он ҷоиз нест. мақомот дар Эрон дар гузаштани соҳибони сагҳоро ҳушдор медоданд ва дар бархи маворид сагҳои онҳоро мусодира карда дар зиндонҳои махсус нигаҳдорӣ менамуданд. ва ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи Фароз мегӯяд ки ин ширкат лаборатория ё озмоишгоҳҳои гузарондани
ташхисҳои тиббиро ташкил накардааст. дар як радиааш ба гузориши радиои озодӣ аз рӯзи 30 январ ки бо номи хадамот Фароз нархи маълумотномаи тиббиро ба мо мувофиқа накард, директори генералии он навиштааст ки изҳороти хадамоти зидди нисории назди ҳукумати Тоҷикистон асоси ҳуқуқӣ надорад. Қосимов гуфтааст ки Фароз дар самти гузарондани ташхиси озмоишӣ дорои иҷозатномаи дахлдор вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти ташхиси озмоишӣ намебошад. Ба навиштаи директори генералии ширкат бо ҳамин далел ҳам зарурати мувофиқа намудани арзиши маълумотномаро бо хадамоти зидди нисорӣ истисно мекунад. посухи раҳбарияти Фароз ба як матлаби радиоозодӣ аст ки рӯзи чоршанбе дар пайи нишасти хабарии раҳбарияти хадамоти зидди нисории назди ҳукумати Тоҷикистон нашр шуд. дар ин нишаст масъулони ин сохтор бори аввал дар мавриди нархи баланди маълумотномаи тиббии рақами 26 изҳори назар карданд ки мавриди шикояти бисёр сокинони кишвар шудааст. арзиши ин санади тиббӣ тобистони соли 2018 тахминан 80 сомонӣ, яъне наздики $10 муқаррар шуд, дар ҳоле ки дар гузашта бар ивази 10 ё 15 сомонӣ дода мешуд. радияи катбии раҳбарияти ширкати Фароз ба изҳороти мақомоти хадамоти зидди нисорӣ дар ҳолест ки августи соли 2018 намояндагони ин ширкат ба радиоозодӣ гуфтанд ки нархномаи таъиншуда ба маълумотномаи тиббӣ тасмими ин ширкат нест ва аз ҷониби сохторҳои зиддахл таъин шудааст. хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабаре буд ки ман хостам барои шумо бигӯям. хабарҳои зиёд дорем ки метавонед ба сайти мо www.ozodi.org биравед ва он ҷо бихонед ва ҳамин гуна биравед ба Озоди видео канали мо дар YouTube ва гузоришу наворҳои ҷолибро тамошо кунед. мо шуморо боз рӯзи якшанбе бо хабарҳои нав мунтазир мешавем.